tu tu Europe yang kau kau ini himang Europe makai nak pun ini pengambil apa tak apa nanti tu batu nabi mai kau dan naik permisi kami orang kita Semangat. Kuat mami bilang. Go mami, go mami. Panjangkan, ayo. Pelan ya. Urutannya tetap aja. Yang jodoh yang mana? Mana itu gua iya? Kau nggak bisa tutup betul pak.
na marami na doon sa namin ang sinulong namin. Sa mga katulang namin, mulong na back kapura sa pasatang mundo kami. Di mo naman pasatang sagala si mga rin. Iba. Dihita sagala si mga rin rombongan. Ala nang rojo ujo ni raja di Barbarota. Saro pa ito sun. Amang permusi namin. Panjamang so mula-mula nih. Mula-mula kami so mula oras tay. Barhide nang pape amang koronami tu tabak nabir. Tubatu nabir tu tabak natipo. Laos barhide honi matong. Pasahaton nami do ulus si torok rapu dalam di pasu-pasu nami tu hamu. Alai adorak sohu pasahatami wele kami hamu akamang koru. Ala adong kata di dua sada silok pakadong dua silok papuli molo tuk sarak pe pasahatami ala isdedo hamu napota duli. Matutu. Jadi sonima amang koru unang marsisari tak kita. Katur sare udo baik kamu daftar nani udo. Jadi aku cakap kami menon nahurang pas sampai kita tidak gitu. Surat tunang. Jadi asa iko hari majono homa. Jadi samari semua nalaos pasaton namin ulus kamu. Dong masuk kamu. Beri kami tuli kainan untuk pitol. Baru jauh-jauh kamu saya usun. Kau pupang waris yan anak. Akan usah kembali ke depan. Kau pus yan anak pangguari. Sibenin, jauh-jauh kamu saya. Ay namang huli naman na. Baru sa kamu saya. Boruna. Boruna ngayon. Nomor salah nomor dua kan? Pengundang laugan, lagi laugan. Apa be? Araw betul lah. Lagi. Ngomong saya. Itu. Baru satu persen. Amang, baca satu persen abun. Anak masuk ke komentar. Mula usulo no. Dalam umulak siya no. Ito sudah harus dapat pasu-pasu. Kanino to. Jadi ahama si doon namin. Ibaga sa tikyon pasahaton namin do ulo si torong rampus so kami rombongan ni si Makariring do to. Na hudok di si manak tuise men ko pasahat namin. Na sudah do hamna po. Alay adong nanay si doon to hamu na salhut. Asa ikot tamuon umulak siya noon. Unang adong na marmumumut. Ubay na siya bangsoy na jolo na binuan ni si Musa na marmumumut. Jadi di baga sa tikon na anak si doon. Molo unaw ke sa tuanon oton ng maul dito matong ni ngom dito pa. Tako lakak bata na maula no. Molo boy di patupa unaw na songrok ke sa tuwa mula ate mari Tuhan ito. Alay gudang di budina karihu. O suwag na don. Au majojot tulo abang moru. Molo mamaring tol pa jolo na bere na baga. Songko mo na alam ko berdiri tayo bitak sa jolo. Alay molo unaw ni halabatan na dito si Bregom. Ibudi do. Jadi nagunakan ulaw ni halapatan nung iburi bari-urihur. Inom ben na siya ulaw ni halapatan tujutan. Dan ratot pas-pasong. Jadi ako hunok to hamu. Isa na ubolak tangkurung na. Ipabolak na tangkurung na ditareho di pikro. Wala nang nakarungkot. So itong di pagdulos tamu. Inom ben na kon perjunjungan sa napuran. Unang mandodos sa separo napuran. Kasi maligay na itong inom ni halamot patay. Jadi mulak kamu siya noon. Berengong manibudi hinauli ni ulaw noon. Hamu na upelgan itareho matangkurung na pikul ulaw kurang anong na marungbungon. Jadi sonari ke asal pasatabi sudah sutor nabu. Abang pardusin nabi. Gabi mak. Apa lagi? Alimoro na kick kata mo ita. Abang pardusin nabi. Gabi mak. Ino na tua si Raja Ida do habang si Raja Ida mati. Nagudu do hoturuon talikar na nabi. Boy patol hastona tutut ka mula jadi. Ibaga sa tikyon na sa sahat tudri pasu-pasu turada di perkoron na doon. Bisar mata diari siya kanisaran, poltak patali mula siya kasudutan. Ibuni di ulaw-ulaw, sa ito pa mani hama anak pertahi sa laun barang,
baru na mo ipangan dua-dua. Baik naman na uli tortoran, bakit magkapin yun? Baik. Tulus si Torok Prabu, perhitian di paso-paso namin. Tidak na tua-tua, naburan tano-tano, naging marsirokongan. Belat ka may madaw-daw, na ito pita, tatong may marsirokongan. Sa kanila mga tanong siya, nawag sa tabi, gabi sa oras. Itu inang panakop kami saring-saring ng boromo. Kasaro kamu magbun, tulus si Torok Prabu. Ang diyak matutu, pinaso ni ulaw nun. Ras matutu, daging dagto dinami. Pason ni amuang kaulan namin. Anak kujulan dari nang dia mupe kaulan nami tolong dong matangnya kami itu mata rebata angge sikak dina saya mulai kami matangnya malibat kerja dia munat kerja nami kalau be tunggu kami kalau masalah tangan masoba itu lasmar mamuna raja nami kalau tangan masoba nggak boleh terpesat kami tuamu ulah nami salutna soalnya mah pinasat ulah nami Parmusin nami, alanan masuk ke tempat kami, baik godang nabaga tortorani. Lasmar kamu, tidak tua-tua sudah bunuh sudah sakit jari-jari. Mau tuh mau nampak, nabal kopi pada kami lasmar kamu ragan. Ya, dengan kiri-kiri gini apa? Dan bulu juga homar moro, tempatnya homar tua.
Di bagasa tikyope dia dinauli di bulan gering ketongon di bagasa sadar yang mahiti ulau no pinato kamu. Idok na tua-tua hinutur daka-daka AKPU tebegedek roha memarsopa di baik kamu no mardongan opelot no mardongan kebek. Uhut di baik kasata mo no ek mon si tio. Anggia mana si tio na pinasapo no si basol kuwa si paulak kota doja. Si dono na sikat na pinasapo na sikat dua orang di poro-poro pasar ya mohon aku dalam daron sana kami dua tolu bagai besar pulau. Anak permusik nawi tidak awal dan dia bila itu kamu haram pasti dia perlu butuh tahan baik. Kalau baru jodoh memang baru tak, sudah kamu bar. Sama nada pak main tadi soal. Dua rupiah doi beberapa nami doi dalam leluh tahun. Ulos si rorap ulos nagajan. Rada nami di hambok kamang baru nami. Kata ini jodoh dan nama dok. Kaburan di bagasan tangan ulos di bagasan sodi. Ya hari bangun si badat di bataman nama ulos itu. Jadi alat itu nasawat dia kan non ulos namian. Mereka kamu masih ada sebuah nami. Totong mata yang nami tobat dari bata. Anggia pada aku pelot perlewang baru nami. Jumpa mahata ini tutua. Asa sombong menda asosor itu mani bamuan. Tanya nami sakula ula. Dia aku pelot perlewang baru nami. Diramut itu hamba yang diberi bersogi. Soalnya ini bangarat toa. Dari itu soalnya pendapat jon nami ate bang baru. Sa baru tidak. Dari nomor jolo pinopar ni nomor nami Oktober 5 dong maju 5 pinopar ni nomor nami Oktober 2 Anak tolong 2 bom. mulai ada mari Tuharta dan dipertikian on songon mula setorong rabu marhita tanging nami tomat dari bata jumpa mendarat na dua hol ko tudak pala nami tudurutan jumpa mandari cala ada bau na di luar bagus ini Labarjolo pinopar ni Opung Berlin Pahompu siang anak do siap boru akan nang merasa hotar Roma itu so. Oh, foto dulu ya. Dulu katanya. Mongadong dape akan nasutar judi sorane wahmi songon. Baru pinopar ni bebere nami Opu Julius pinopar ni bebere nami. Babe, kau dutin Pak Muse, tu pinopar ni bebere nami Opu bangun. Ini satu lagi. Baik, sada naik, baik Muso. Baik. Opu merulut. Marihot. Jadi sana mah tupak Cinabul memang baru namion, nama nutur ilon memang baru namion. Pasal. Baik, tupak Cinabul sana. Memang baru muralong hari itu kami akan tulang muda udah lagu. Ada pak yang muda nami. Masuk kali hari muralong beberan nami, bulu pagi dua kami. Ada kamar-kamaran gitu kami. Gak ada. Kalau persinabun mau bisa kangen nongaino. Allah mah. Kalau lo yang tidur di nami. Sibitonga. Allah. Masuk mah. Doh kamu mah ngomong. Ama sorta. Roma. Termasuk mah tolungai. Allah. Sekaligus pertanen. Abdul. Termasuk mah asas-asas jelo juga stop duri. Allah. Masuk mana tu lah. Makuk di sini. Allah Bang Boro, mana ada Bang Boro? Gabi na jaga waras di tanah maraman. Soksone, lamo, lamang bayamong, bulwakul, hormat.
Lumubi ba dia mo amang baru nami raja Dipo. Setabi amang baru. Au pinapagmalaudo. Yakang tadogaw man na dia. Alay man ang nakuhape alay ulo noong. Tongdong mangiltiut si ni Orbo. Jadi ala kami muna tardo iso kula-kula muna ala setabi majual di diamu pinapakai si awada. Jadi songonima amang baru raja Lipon. Ison jojong do kami sian pamulian hula-hula ni ngamat kadai. Darah rodo kami kebetulan au se Jakarta. Rap doho laiku almarhum Amani Pero. Aku moto opunya pangwali. Opumaringo. Jadi molotong supenungan son ba patu-patu nauni na linggam may amang bo. Jadi bisodo kami nunga sude aka siya kami na maranggi molotong pesomolo karoro kami doang pambanan nami ba malas niro ama amang bo kami sude. Jadi ba ala au sa Jakarta do adong do napunasa hunta do bahasa ba tubar hunta ti anggi. Si Pak Stanya Corona itu saya setengah om. Pas itu ada. Songoni nang dihamu sa duhut na malamarang. Molo berita na julub. Terberita do sa kami julang ugari amang bulungku amang Jawa tinina. Molo pasar pangururan wajib do ikorro tujabu. Jauh dari tujuan, mulai itu perpuluh sama orang nomor 10. Enggak, mas tekan dulu. Anak dia toh, parling kami nauli nadi dan najulul ni. Mana kah pesta iham si tangkap? Terlalu dorong dorong. Jangan tertakas tu tidak ada lebih bagus. Tertukus lu dorong. Jangan toke bawang saya guna kepek. Jadi kalau di padet juga ada. Nah, ini semuanya. Jadi nasdar loh kah? Marning wati saluhut nauli nadi kan. Dia acara saja dia alam itu produk kami di son kayak botol dah boleh sebut apa per Jakarta kami magereng ada ya semaruham las maruham di pas-pas itu apa ulah-ulah di bulan hari saluhutna gabi mau dibulung saluhutna non tu herai Omak lagi berjodoh. Adi lo, bisa berjodohnya. Omak apa? Apa lo masih? Di foto nami mah, Opu Mario. Baru itu anak nama. Amani Mario. Selanjutnya Tuburuna. Ya. Kopau pula lah nak sara-sara tak dusma paturi sentida. Tu foto nami mah, nabero. Amang buru nami. Manang masuk dia bena pinasa nami kurus turun nabu saya dia pas-pas kuata. Saya di Batama nama anggayan pas-pas di tak. Minister bertuan na paninduan si Borok di Batano si tua sudah na itay pa ko Matutup yang memang baru nami Raja Isang Gagubar dalam pasaton sangaton tuhami tulang muring gula wempe dihitan ng gula so tulang garulot di awang oruta di bawang di sulod alarpak ko kami do ibibigay namin sige do majahata mo Tama, raja mo jo masih. oh iya jadi wala dima bingung ko di punguan na markas ni Roha pag lumobi na di hamu sa luha pinopar ni ibibigay namin nama kain ulaw sa sangapon ima so na pasangapon na tuwa-tuwa mo di mana puro na pinahiran
ipasangap kamu, i-mail kamu, ipatakok kamu, tulad tunapir, ipabat na tipo. Marhiday, sa takok na diya mo paggawian, dua ka panorasa. Sa luhug na diya mo ka pinoparnibe na nami. Yahami, tulang mo, na imbulan. So, tulang na robot. Diharoro namin amang baru sa mga diugangan ni ula-ula mo amang baru namin karon ang kola toropami so ni mo natin kinamang baru ano todo anak todo buho ba laro namin mahujolo mamang baru sa pasarkan kamu ano ba? Wala to lang. Malahamin yan, humatohamin o tarong po namin, tuhamu, tarong bor namin, standar lubar. Alay mahormat yan. Ala do-do-do. Aron na Jakarta, aron ibang ururan. Ison, kumigay natin sa karopoy. Anong na iso di ba meron namin? Simasariya. Ano ba kung nasoro ko? Oh, ano ma? Oh. Oleh ate doho di tulang namin ang bulan, songondi doho di akan menggudah dari lasa apa ulos solong. Jadi tong-tong mahamu di akan pinapang yang memburu namin. Jadi asal laporan di daerah dan juga pernah kola di bibir daerah di tolong dan kota bola. Ada apa sih dapat boleh ini? Ayo, Mbak.
Tum sawani penaboy basa tangi ulos ito rabu las marohani baran las marani terdimu tarlumobi tui boto nami di zon tar Jakarta nebagas persahito komunikasi do pehita na bulan asal ito jadi tangan nami siap pula hulam atau ma itu malum itu boy totok kita di bahasa las miroha jumpa tayo na ito nama dokon songgo main na burung tasik songgo gorak kirang malum maka saja ko ito mo kape mo latong penamay dari songgo lima amang boru tum songgo ni penaboy lak songgo las torok rabu patay na ito nama dokon dangan di orang dikulik nama penu pambora dangan di orang diuli songgo ne pasak kami to amang boru nami mabek kamuris gabi mamora alay titin natin o pamen na bolong-bolong parot na tum songgo ni penaboy ulas ne pasak kami pasal to mamat dari bata gorang madi hamu pinasola songgo ne boru Kami sanduka raja yang ada setangkang ke rombongan. Raja kami dinamo kamu potongan laman non marhiti non nami stadion. Asibong kamu do raja kami goraspir. Asal koronai masawan iyo tua. Asabir mabok kilo luban pasalongan. Bir mato dinami sanduka jamu-jamu mana pangamuan. Asibong kamu do ngurus nalas. Aja mato tu ras dari do dinamik. Sudi do takapura. Aja mato tu songon dari do tua. Satu tu mena tu tu lagi note. Sudi ke pasu-pasu muna. Unang mubah, unang masa. Ada yang Roma kami masoba. Walau betul mubah pungami, usada bolong raja kami. Do asli itu ras maroh kami. Para kami, ada yang Roma kami masoba unang kami. Baik udah sobat. Kami tomat dari bata tunduk mata ulung muru deka memboru sibuk nabi nahal gabi naniba dari bersama nabi di bahasa tikio ba lasmaroh ibadah lasmaroh nitorbi jadi sama nabi bapak musim nabi ini mana jauh muru alam masih kau ulang nabi di bahasa tikio sah sulu sah ubat dan negaras nggak saat dulu telerium saat kau berorasa sah ubat gabian dari bapak musim nabi kita upol tio baik tu penuhalang baik damang situ tio terus baru mutu acara Masuk kami sinaga, arai raja kami sinaga. Alamar pagiduan ulah kami purba. Pangolian dia bukan anak Ferry. Rapak langsung kamu raja kami. Sinaga purba. Parok kita akan Parok kita akan diulut. Jadi jangan memang murah. Kalau kita masuk ke sini, Kami mau anak udah mulai turun mulai ke Sinaga. Memang sebenarnya lo ada mana nak buka kata mana tercari yang menggunakan tidak juga begitu. Jadi beliau hangat belum mana ada Sinaga tak murah makai akan sering ada karena ini akan dia tinggal dia tetap sama cari di luar. Sebenarnya pasaka kan bro langsung masuk nani kau mesti kopi setelah itu mana asal hormat usungan video nani nak baru tahu kabel tak terlalu hari nang kabel kau bohongan jadi ban dulu pasaka sudah baruku opung kontes Itu Apa di lori?
Alasian hula-hula na poso na mahami na ro ima lena minison hopu kembang man sadama marhide-hide lena meo baru tu berenami ma amani kembar doho tu sarat tu sepuda baru tu omak ni si Panjo doho si Nova. Oke. Abi gamang baru kira obat tolu nah parpumua mamuse tu pahopuni lain namiom anak doho baru nakok mamuse tu bijang hahanggi nilai namiom parpumua manasan helpeta nang baru songni do na boruna parpumuan baru saha mamuse alamar donga tubuh do lain namiom na tinggal di bona pasok di hutan Lipongon sadama tunasida namar hamarangi sadama muse parpumuan tu ima sihole parpangit manang perdugul segupatangi-tangi akan sadama muse tu raja parsaut bolo saduduk bonana saduduk donang ratina bolo marulan hahana anggina dona gabe manuturi baru be sahat ma andon muse tu ulos bolo atar soni mamang boru kuha para de hamuna sebe kami Aku betulang. gabe majalah horas pasu mahami di ulau sadarion ima di ulau na boru nami raja lipo beda mang ma musik na hopartusi lupa hagi di nilai nabo na dong pegang itu ada dua naik nasa Singapura dua nasa dia Jakarta idia mana si dado ang nilai namyo dan na lupa masa aton ulos paso-paso kami turaja di baru nami di kami kamar-kamar kebar legal-legal tutu beda mang mabusi na opat yung koloboy na jalan tutu na jamanda oke
Alay ko maruhang matanya kita tuduhan ang dia boy juro kapat cari nak ko na ari gadget kana na yung rongse las maro tu songo ni pe Ada orang saya udah berkata, las maro hamuna dia tuh nak ingin baik kumai dahulu. Jadi mola tema amang guru bolosan hamil marga purba sono do sambil media tu ni katai hamil pun apa gua kamera waktu marga purba sidok botima pasama bapak ada ngobrol amang guru sidok Ada sinaga doh kurba. Kata nami di naruh kamu tuh kan lawan namion, baku pasu-pasu. Anggi matu tu songo ni dua. Asa tutu main nadu kio mani lote. Suri ka pasu-pasu mana ni? Unang muba, unang mose. matu tu Jadi raja nami yang Roma hari masopa. Molo tu kupasal hami pe salam prok. Do ais gitu ras maruh hamuna. gabe amang guru Nami, aneng masopa mani rale do nami. Sinaga do kurba. Baik udah sopai. Na dua dan sudah kurung na satu jadi balik dan sudah ada tuh pakanan kami pesalia pada kata malati na nabi pasat tani tangan gabe amang buah eta bapak didikyo ni pasat tabuno to hami mola tiyo doho ringi sitio suara na tinobani amatta pamarita anggia mamar hite-hite ulau sadario sai di pasal tuhama akatanyang ta gabi man yang lo muna sinur mapinan muna horas nang adol mau amang guru golope kolan hata molate nabutar masak nami tuha muna sai tuha ma nama masuk-masuk asa arira namar hal to manelagate di robian horas sami nama jalo sobanguna ima di moltio doho ringi situ sora mari baganda mari hamuna akabasu-basu sidok poti mamang guru Langko hutan di parna di panahan atau angomol na tiyo pwede mang masito tiyo jalapado mo ng tuhasata jadi si tanggang liban Jadi semuanya mah dihita. Hula-hula setangga miliban. Tulang setangga miliban. Hula-hula berkali-kali. Loh hula-hula napo so ate. Arong lupa. Asa rakma perjong-jong tak suang-suang mah. Nang diburu nami. Bere bere. Ibarat sa tingkyon. Zozo nami asal jong-jong kita amang guru. Muna perkebunan subuh siang dulu di bagian tingkion berkalipun siang hula-hula maka seragam liban roh tulang roh hula-hula berdali-dali suang somani roh hula-hula napos lima di siala kok susu muna tuhami lima naman siala naong ta patakok tabataro na kiningani saring-saring ni iboto namin lain namin sung-sungan ni dohot bere namin takok di hamon na hajok mau takok mga kadalan ni rezeki martabata ng kasang staroha pinita ni ulang iman ang salta ulang mga sasadari hindi naman sa tulos ni Rohamu di mga saktikyo baliktad na yung napagari tunugkalo sa darua hari mo magabi asum topulong song-songangino ang kapamulong muna
Ratakas ko ang bidahami. Mas Paulo. Sa mga naulog ko ni siya mulai direncana ang kabulaw nun. Pagmirohon doon, pagmakasunod at lumog ko. Kaya kamu tuh kami konsep. Jadi tumpen nun, kurang pas karena kasari kamu kami pinapasahat kon. Dalam ni hapeahan ni ulus nomor kami. Ini peparan ni Amang Purnami Open Hokman Ima Open dan Porten baru menguduti Tahok Puma Ima pada dan Porten. Bunga sahat. Oh lah. Jadi Iman Jomang po dinami pertalitali dohot na posok. Sa kami, hula-hula berkali-kali, ulos namin on, ibasal tayo na, iboto namin masada, iboto ko sada, berekku, do bauku sada, ibeberekku saluhut na bauku, onong ibeberekku sol, bauku, onong. Baru tuh naburu di Leko bikin asida naburu di Lekon asaroma tison adong betul naburu di Lekon baru tuh sahang ini baru tuh saya bisa ada nope aja ini dua naiman yang ada nope yang urus siap doang yang Aku kan urus orang ini bermusik ulang. Sumpahan Praboka akan menentukan di luar kami, bukan di luar kami. Sampai tahu menyebutkan kompetisi.
Somondalan ni orang kami Tuhan muna pergalakan kami sa bukan kapapampuran. Sayang gitma pininta ni Ulono terlulubi dorukku Oku John agak sumanong nasa nilino uber kami agak sumanong lo proses pangalakan alay masahat sa lubuk na atas silita ni roham na orang tapatakot na kinani tuba dunabir sudah pada timpu kayak gotok kulo akak mambur na patuli saya lihat mabini hindi di dalam dari sa tikyo tentang sahih saya semua mau pemakan mereka las marohani pada orang las marohani pada tutup tubuh malusi dulu tiba-tiba rohani saya dua tulang mengurusi lagi alay amat terlibat dong pada pesawat dan pasukan kami sedang berdua perlingkuhan di siguro amat terlibat dong pada pesawat kedua luhuk kita di bawah saat disuruh saat kebaktian kita mengasahan ulaun gimana patakku saring-saring daulahu di dengan sakit kiong sangat bercepang gawian sangat cepat kurasan luhuk kita di gom-gom itu satu pasu-pasu dia matutu sama nila itu asa terbangan dalam kuda na berarti dalam itu sulit ke pasu-pasu muna apun nami makongan itu maritai raja nami yang roma kami masoba tempat pe boleh tu kupasara kami pe kuat bro sana raja nami do pasar to mas itu ras maroh muna udah musim nami masoba kami raja nula ulon mari kudang sopai Disun nung nagpasahatan mo to kami ringgit situ suara madongan ay situ sayang dak magtontok ka rin mga niliti lam tudyura ng kapanilong lam tudimas na ka na libaga sa pasay dito dan bunabay aka rejeki na wabuka tayo sa kinata yan sa tikyon kami pe nung nakasip tulong ka namin sangat doham kami nagkamulag sayang dak magtontok ka rin mga niliti tubulang mga aka-anak maksana roh at kabuli at kapanilong jadi ope sama neder dua saat disuruh kita saat perut dan di garas nunga di pasar tamu tuh kami ringgit situ suara roh ay situ tiu saat penggawian mana kuasa jadi ope amang permusik kami at tumanggiatnya kiramoti amang terlibata kan nubunga yak kapar kailangan sa lupit na wanang sibutan sa tiu apa tuh bahon dong sabay tayo mga gudang stortoran namin gudang sapu maroke ibay tukang hanap pwedang ang mga budang silikil lasbay menang tuha sa harap ada hula-hula di nenggolan alay raja nami mobil menang di hula-hula nami sa luna rajai mamido ala perri rajai hula-hula sila putar
Hindi na ako mura sa rin Pak. Masuk ma. Nenggo na dong. Sambutan. Para pasu-pasu bagi kita rabu. Sono. Dia muda sampai naik. Ada pera yang terisi. Walau hari, ada dua tamu orang mau cipta dengan kami. Terkenal dalam lagi. Maksud tu kalau bulan berlalu terpasu, bulan bagaknya. Maksud tu ada cerita tadi. Tulis pasu-pasu. So rabu tu amuna. Kalau nabi doakan. Sampai dia berjuli nanti. Gue sudah berhubungan. Gue sudah pakarnya saya sudah berhubungan. Mau suatu yang tidak ada orang nabi garu. Rakam dalam tertulis. Hadirnya aku sekaligus Tuhan dapat menodok yang bulan. Lima semen orang itu orang selalu diberi lagi. Perhatian ni pasu-pasu dong. Tentang yang nami di hulus na yang sepas satu nami no tuamu kalian nami bere nami bawor buru-buru ake jadi perjolo angko hatanan nomor sekaligus bukan mar tujuh kami baru punya skin amane do si Johnny mengarah di mamu guru nami doho hula-hula nami menonton robot songono bihamu selain nami doho bernami itu nami berita kelas rohon imanong di patakok kamu na poro nami tu batu nabir tempat natimpo kupasahat doho tu itu akabaribamu ima buruni tulang asidasi gukmauli jadalah seluruh hari nasida mabeke di tanah perserahan alani songotab dari kelas seluruh hari nasida di pasahab tu kelas seluruh hana apalagi tikyon dari pasahab taman itu nasida akan ada puri nena jadi oke ba anggiat matutu asim tusira manis tugula sanggiat matutu Tuhan nama masuk-masuk lumuri madi lamu sadarion asa dapat akan hinauli naringkan jadi oke Baribamu mai. saat mau tabina suam saluna
namin. Doon sa manon guburu baru penon asatu hula-hula. Nah, sama tuh. Jadi mau lihat tema hitungan 14 tahun. Dapat itu ambil nomor peribanon, pak itu anak-anak lebih bah. Atau anaknya ada kubingi. Bala temanang dihita Tanlububi madihamu amang buruna mimargalipok Bisok kami jong-jong sian hula-hula na poso Sida butar ima pangulian nilai nami amaniedo Laking adong hubok kami boras seperti itu di nasusadiay Idok na tua-tua dan alani belgarin na senyadu Dan alani otik na asetininggal hon Oke, ina si di gudang si butong-butong. Untuk semua ini pinakin na buhay tarbuak kami. Doram namin masangon hatan ni si tua-tua. Firma poki bahul-bahul pasalongan. Firma to di muna sa luhuk namang guru namin ang guru namin. Luju-luju manang kapan na motor. Sama ni mah di hatan ni boras si di. Dan namin martang yang tomatan na martua di bata. Jadi di lain namin doho ibu to namin. Disok kami jong-jong hula-hula marga si dabutar. Nami itu lain Lasmaroham sahat do tonaku tuho itu gudang do marga parna di Lipo